Sinvusele majaha. Awu majaha. Lokuhle namuhla majaha. Umkhosi weNgwala sesivele sesifikisile lapha sigidza khona majaha. Umkhosi weNgwala lo nyaka bekungilomunye umnyaka usuku sasuka kuhle nebunanzi bawo waze watofika kulesikhathi lo sesiucitha sojubeka majaha uthi awu umsebenzi weNgwala ube mhle kakhulu majaha. Majaha usukela kusaphuma bemanti bahamba kubuye kungene inqwala lencane kungene inqwala lenkulu kungene elisekwane udlale konke kube kuhle hawo umkhosi weNgwala ube muhle kakhulu majaha. Buhle bawo kubonakele ngoba ngisho nemaZulu nalabadala bajabulile kakhulu inqwala bekungake sekwenteke ukuthi igidwe libuye elitulo kusukela ingena iyoze ijubeke seyijutshwa nangekuye emfa abantu solo libuyile elitulo majaha. Libonakele ukuthi hawu live lonke kude nalapho lifike khona lite laphuma ngisho nalanga kithi eSwatini laphumela ngale kuletinye tiganga noma libonakala ukuthi awu noma belikhona kuletinye tiganga lambe lahamba lathi inzala lapha lapha kepha ke njoba nembala imvula isuke isho tibusiso netinhlanhla noma tibusiso tingabe setiba dikhulu kakhulu kepha ke lokumgqoka ukuthi imvula eshodo natibusiso majaha. Majaha umgqumo weNgwala bukhulu bawo bobonakala ukuthi awu mukhulu sibili sisangena enqwaleni lencane kude kufike enqwaleni lenkulu noma sesiya phansi esikhaleni selisikwane la kukhadona lelidliwa tindlovu umgqumo hawo wawumkhulu sibili ngoba nekusuka lapha kwathatha leqi solo simile ubonala ukuthi hawu lesihloko sesisembili labasho zawo nasi sesisuka thina lapha sihloko sasesijake kufika esiphumulweni ubonakala ukuthi nangokumgqumo weNgwala lufonale ube kanjalo majaha. Kwahambeka kahle kwaba kuhle futhi netambulelo lonyaka hawu bekutambulelo kuze ngiyabona namuhla uNkulunkulu nalabadzala babonile ngeke kwabuyelwa ekhaya solo nekhaya bamangala solo nibuya niqhubetela niyamanyatela ukuthi benisenqwaleni mbamba ngoba nanibuya enqwaleni nifuna nibonakala sinibuya enqwaleni nibuya niqhubetela majaha. Bunanzi beNgwala ngeke sithini lokho namhlanje kumnanzi sibili likhokha leli iqole besulo lisiphethe kulamalanga lengcile majaha nebukhulu beNgwala bubonakele ngoba lo nyaka
bekuthi twe kuyasetshenzwa njoba kwathi ingakangeni inqwala wamenyedwa lona libutho uthi alitokukhulisa sibaya nembala libutho lifikile lakukhulisa sibaya awu nalobuka lena athi hawu lonyaka hawu sikhulile impela kepha hawu nasesibuya kumndunduzela kubonakala ukuthi hawu kufuna kuyoqalelwa phansi kulungiswe majaha. Kuhle ke lokho ngoba vele inqwala ifuneka ibe njalo kusikitele kube bete esikhala uthi noma ngabe solo yakhuliswa ngoba sive sikhulu la kangwane sigcwale siphelele sigcwalise sibaya ngoba sibaya kufuneka isihlale sihoshota emabutho wonke ngala nangalapha emabutho esihlangu emabutho ngalapha eLthango imbali wonke kubonakale ukuthi cha nembala nayo ke inqwala njoba bengiyo majaha. Kube kuhle kakhulu netingatsha utawafaka emandla na kuthi wadilanze ledliwa indlovu bekuhamba tihlahla todwa na ngabe nje bonga ke sometulo emoyeni bese ubuka lapha phansi bongabuta letihlahla lethamba ukuthi ngabe tihlahla dinile lethambako bese ubuyela emlandweni kwakukhona indzaba lebeyayiteka bo Macbeth lemuva kuthi kwamuvisha bathi ke lena bebakhuluma ngesingisi ngoba indzaba yesingisi lena bathi kwamuvisha the bush kusho ukuthi kwakwendeka miracles la kithi ke endeka minyaka yonke lawo miracles ngoba lethi hlahla dihamba minyaka yonke tibonakale lapha kithi majaha. Ngiko nje nelive linetibusiso linetinhlanhla diko konke liyaphumelela kuhamba kahle kakhulu majaha namuhla nje sesifike emfabandini ithethe ngeliyanga linye walena lokho kubonakala ukuthi benivimbetele ngoba majaha nawo bengihle ngweva ukuthi wasahliwa sidunge abasafuna kuphuma kwabonakala ukuthi akuphumeki nekuye emasimini emasimini utawuthi uyafika ukhanze kubisha kungilokwa nalokwa kepha ke ngoba inhlitiyo nangabe beyitimisele ukuthi iyale bese kubaneke ukuthi inhlitiyo ayilali nakubeka kepha ke majaha lokuhle ukuthi nanga umsebenzi kuhlakula usebenzeke kahle kuhlakula majaha. Kuhlakula kudla majaha kusifundziso eveni kwati ukuthi kudla kumqoka live lelingana kudla noma sive leside kudla lokwenele ngeke sibe sive lesisimeme size sicine sisimame sifanele sibonakale ngekudla kufanele ke ukukhuthalwe majaha kungena emasimini nembala kubonakala ukuthi emasimini kuyasetshenzwa utophuma kudla kube kuyenti lonyaka nje njoba emanti angangaloko angaka kunaftela lapha phansi inala live lonke kuyawuba inala lemadima majaha. Nyalo nje njoba niphuma majaha seniya khona le emiphakathini la nibuya khona ngoba nakhona uyakwendiwe kanjena kube nelilimo kubonakala ukuthi ngoba lilimo noma na uhlakula niba lilimo lelibonakala ukuthi nibitene labana lapha
kubonakala ukuthi kuphunywa kulelo khaya kungene kulelo khaya nakulelo khaya nakulelo khaya wonke emakhaya eveni kube bethu lotawukhala ngendlala ngoba ngiloyo naloyo utawufaka sandla ukuthi ngilelo nalelo khaya libe nale kulinako leli kudlako majaha. Majaha sithumisile ke umkhosi wenqwala wonke nenhlonipho ukudimisela kwemajaha similo nekubamba umsebenzi kubonakale ukuthi nikubamba ngenhlonipho uvele uyabonakala solo ningaloku ningaka nibakhulu ninjena ngeyo inhlonipho nekuthanza emasiko nemhambo lasiniketa wona uNkulunkulu ukuthi siyawuphila ngawo lapha kaNgwane majaha. Majaha kufanele ke nembala siulahle mahambo nemasiko kufuneka sihambe ngaso sonke isikhathi siba kaNgwane njoba uNkulunkulu wasibona ukuthi na siyawuphila ngaloku la kasiniketa kona kunyenti letibusiso la katata sendela sona njoba nembala siyabona tingqwala majaha setifikile emashumini lamane solo tingqwala tisho tibusiso netinhlanhla eveni nekukhula kwelive konke lokho majaha lesithemba kone ukuthi netithelo letitawuthela tisetaba tikhulu kakhulu majaha. Singenile nje eminyakeni lomusha ku 2026 kubonakala ukuthi awingqwala yemashumi lamane majaha 40 years siyakholwa ukuthi nembala kunyenti lekuseta kwendeka nelive litawuqhubeka lindlondlobale kutenhlala kahle kutemnotho kuthula kuhlale kukhona eveni njoba nje sidumisa kuthula nekubona abantu ukuthi bantu sebahlale bajabulelene kude lohlukumeta lomunye ngoba nasihleli lapha majaha ngulo naloyo ufanele angahlukubeti lomunye loyo ative ajabulile eveni majaha. Akukhathale ukuthi uNkulunkulu wasidala kanjani ngoba uNkulunkulu sibantu wasidala ngehlukana lomyoba kanjena lomyoba nje kanjena kepha ke kugcineni uNkulunkulu ufuna into yinye ukuthi sonke njoba besilapha nje sihleli kahle sikanye kanye sigitha kanye kanye umkhosi wenqwala kwaba kuhle kwaba njeyana nalababuya emaveni nabo basingenela basijoyina awu kwaba kuhle kwaba njeyana konke lokho ngilokuhle lokukhomba dona tibusiso eveni majaha. Majaha sithumisa kona nekuthula eveni nesingena ku 2026 uqhubeke kube njengoba kunjalo iminyaka lengamashumi lamane isho kona sihambe inze indlela kepha ke lokuhle sihambe ngekuthula nangemusa nangekunakelelwa ngilabadzala naNkulunkulu wasibekela wasigcina solo nako simile sigcinile noma ngalesinye isikhathi ungakhanza ukuthi kuhamba kube netikhilikitsi letihle ethambe tichamuka kepha ke lokuhle ekugcineni solo sibambene simunye injabulo eveni eSwatini ikhona inhlala kahle kuthula kukhona ngona lokufanele kuqhubeke eveni lonke la kaNgwane liqhubeke lihlale ngenjabulo lihlale ngekuthula litokwathi ukuphumelela etintweni letinyenti majaha. Sibona netithelo lena nalena
letendelwa lona live letibonakala ukuthi nawuthi uyabuka live lelibukwa ngeliso lelihle uthi uyalalela emaveni uthi awu bekukhethwe emave kuthi awu nine ndawuba kanje nani sinasibuka lesimo nisikhanda ukuthi awu ngilesilikhuni kepha ke nakuthi kufikwa la kaNgwane kufika kuthiwa cha nine nibahle nine nihleti kahle nihleti ngekuthula ngenhlonipho nitawuqhubeka nibe njengoba benzolo ninjalo ngilokuhle solo tibusiso leto maja nemave kubonakala nje ukuthi kube nelithando lolukhulu lolumangalisayo ukuthi awu loluthando lolungaka lesilitholako njoba nje lapha nje kunetifo kunani kunetifo bo HIV AIDS bo malaria bo TB nalokwa kube nemave nje lekhashane lathi angathola la kakutholile lekubonalisa ukuthi ukulusido athi angiyofuna labanye labahleti kahle labahleli ngekuthula bathi nababuka yonke iAfrika babuke eSwatini njoba nje kunanayo umsebenzi wePrep weMamelika lobonalako ukuthi awu kuthiwa sana sujovile nalesilwane lebesikhona lekuthiwa HIV AIDS hawu sekude kwaso so yahamba nje ngaleyo ndlela kude lo ngabe usakusini maja kepha ke noma kunjalo funa siqhubeke sihlale ngentombi singabe sesithi awu lo sesithole lokho sekutaba ngithela zayeka noma sowendani nekwendani noma akusabonakala usowendani pho kube soluthi awu ngani sengitholele lokumadima kuthi ke leto tihlahla lentitholile letibuya le emaveni labanye nje abasengakaditholi lapha eveni njengoba nje lokuhle ukuthi live selivele lithekele loyo muthi lena live ngete lawe saba lo muthi njengoba lo muthi kuyashiwo ukuthi ujovwa njalo emva kwetinyanga letisithupha uhluphike ubuyela ke ujove nangabo saba kujova ke ungaba inkinga kepha nabo ufuna kuphila ungafuna ukuphike ukubuyela kulo 6 months uyohluthola lo muthi umuthi sibili uloya ufanele live lonke liulandzelele maja nangabe nje siyawulwa nalesifo sisinqobe njengoba nalapha eMalaweni kuye kuthi nasesilahla injobo bese siyasho sithi siyayinqoba imalaria siyayinqoba iHIV AIDS nembala namuhla selikhona lithemba maja ngoba nalive lonke la kaNgwane lingabonalisa ukuthi lingawuthola lo mjovo liyawuphila lethi saka maja live ke la uqhubeka linakwe ngumhlaba wonke ngoba umhlaba wonke nawubukwa nje emuva bongakhanzi libutho libhigcene nebemave namuhla lokusilapha nje nala nje libala selimhlophe sekuyabonala awu sekunelibutho lekunelibala lapha nalapha solo dibusiso tonke leto maja iminyakeni lelandzelako nje hawu awuqhamuke emabutho la ubuya lena nalena ayoshuqa hamba afundiswe nekulandza udliwa dindlovu ufundiswe ukuthi kuthwala njani ledliwa idlovu ubuye nalo la aqebeni alingeni ke emotweni ngoba lisekwa nali emotweni maja
siyawubafundzisa siyabona kusena ngengeni yedwana lolobuya lemaveni ukuthi awu lamajaha labuya lemaveni asakayawulandza tingatsha leti tawubonalisa ukuthi tawuhamba tofundzisa ngoba lapha nabashuqa lapha impilo bathola nekuphila bathola netibusiso leti ngoma nje letihlatshelwa lapha nawuhlabele leyo ngoma leyo ubuyela netibusiso letimadima emva la ubuya khona. Futhi nangabe botihlabela ngeke nje bese tiyavalwa ungabe sewuphike kuhlabela nje nangalelinye ilanga ukuthi uthi nawofa ukuthi kumnanzi bese uyasuke kanje soyahlabela akusito taloko leto tingoma ngoba tinesikhathi sa lesikhathi sato na uhlabela ngaso kukhona lokuwontekako lokutinhlanhla netibusiso kukhweshe emathundi kukhweshe lokwanalokwa lokungahle kuphathamise nawulapha nje ki emkhathisini ngiko nawubuyele ekhaya awuba ngilobunye umuntu nawo ke labuya lengesheya nje labuya le emaveni nawo atawuthi nakabuyela lena emakhaya abuyela emaveni babuyele bangilabanye babuyele sebathwele lo moya weSwatini umoya wekuthula umoya wenhlanhla umoya wenjabulo nempumelelo majaha ukuthi awu majaha wonke umsebenzi ube muhle ingqwala bukhulu bayo seyaba inkulu kakhulu siye sithumise nelive selabona ukuthi awu lo inkosi nabantu betenkosini ngeke bafike bese bakhala ngendlala bavele babe nako nabo labajikijela esivivaneni kwendele ukuthi umkhosi wencwala uhambe kahle kakhulu ukuthi bonke nabo labo labajikijela esivivaneni siyathumisa kakhulu umsebenzi lomuhle labawenda njengoba sinithumisa nani nonke majaha. Banyendi ke majaha labatawu bonalisa ukuthi bendelo kwanalokwa kuwonke umsebenzi wenqwala wahamba kahle emabutho ngekwehlukahlukana lonyaka ubonakele ukuthi awu nelibutho labomalume nanalo alingakhohlwa kungena libe semkhathisini welibutho nalo lito gisa ingqwala ngoba ingqwala ayibukelwa kude ibukelwa umntwana emthakathi kuphela lobukela ingqwala uthi ke nabo nabalamkhathisini welibutho babe libutho sebayifundisa kepha ke bathi ukuthi ihlatshelwa ngasiphi isikhathi babe ihlatshelwa kungasiso lo mgubho bangafundisa kakhulu lo mgubho itothe eminyakeni lodako nje nabetako babuya kwanze sithi hawu sebavutsiwe majaha majaha wonke umsebenzi sesithumisile kakhulu njoba sephelile umsebenzi nani sendawo khuleka majaha nisale nibuyela khona ngasemakhaya emiphakathini lapho nivela khona majaha sengaba ngiko kunifisela indlela letinhle njoba umkhosi wenqwala bomuhle uhambe kahle netingoti kude lesikufile letinjani noma letikhona bekungiletincanyana letibonala kone ukuthi tiyakhoneka nekunangeleleka tiphindze tibuye lesimo sibe kahle na kanjalo nasenibuyele emakhaya kufanele kube ngileso simo majaha ukuthi sinifisela indlela ibe inhle nihambe kahle majaha. Siyabonga majaha uNkulunkulu uyawusibusisa sonke majaha.